thought I see it all. I thought I feel it all. Kita nge-stem 1 jam lalu kita berangkat. Where do I feel like I'm falling? When I laid my eyes, you were hiding in the clouds. Can't believe my sight. You were under this whole time. My heart is beating fast. Everything falls in line. No way, no way. Show the way. I don't wanna wait for tomorrow. Blow the way. I don't wanna wait for tomorrow. 'Cause you never knew that I'm in a paradise. Never knew that I'm in a paradise. Never knew that I'm in a paradise. I laid my eyes, you were hiding in the clouds. Can't believe my sight. You were under this whole time. My heart is beating fast. Everything falls in line. No way, no way. Show the way. I don't wanna wait for tomorrow. No, no way. I don't wanna wait for tomorrow. Never knew that I'm in a paradise. 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 Ooh, never knew, no, no. Never knew that I'm in a paradise. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happy
juga ya. Kanan.
Jadi sekarang kita mau ngisi solar dulu ya. Kalau nggak salah di KM 80 berapa gitu kalau nggak salah ya. Saya tadi agak ketiduran karena ngantuk banget. Belum tidur saya. Tapi sekarang udah fresh, langsung kita jos lagi ya. Semangat terus, keren sih. Kenceng sampai ampere panas naik. Ngeri sih. Yaudah kita mau istirahat dulu, mau ngerokok dulu. Sumpah jujur ya, saya kan double maskernya. Jadi emang agak sakit di telinga ya, makanya harus dicopot sebelah. Ini mumpung saya lagi di luar, saya mau copot soalnya tadi sepanjang jalan saya dipakai terus double lagi. Itu kenaiknya. Kita tunggu sini sambil nunggu ya. Kita ngopi dulu. Ini harganya Rp5.000 ya. Sambil makan gorengan, enak gorengannya, mantap. Walaupun udah dingin tapi masih enak. Jadi kalau kita naik Karunia Bakti ini harganya murah, nyaman dan cepet ya. Dan krunya ramah-ramah ya, mantap banget. Jadi Karunia Bakti ini ada 3 ya krunya. Yang pertama kenek, supir sama konektur katanya. Kalau konektur yang ngambilin uang, kalau supir yang nyupir, kalau kenek yang ada maintenance atau enggak cuci mobil gitu. Kita berangkat lagi ya. Habis ngisi solar, habis istirahat sebentar langsung jos lagi. Di sebelah sana ada sertunya Karunia Bakti jurusan Garut Merak ya. Kita langsung berangkat lagi. Nanti dicerahin ah. Sebulan setahun sekali sasis turun paling sedikit 100. Gila. Buangannya paling di sini buangnya. Oh. Karunia doang. Sekarang lagi hidup-hidupin trayek yang mati. Oh. Sana Cirebon itu trayek mati. Hidupin dia kijingnya. Trayek dulu yang mati ini dihidupin lagi sama dia. Banyaknya
Terus mana jadi gas ya. Iya. Satu setengah dua. Siang. Iya. Tadi alhamdulillah lancar nyampe ke sini jam sana. Sama maghrib. Jadi kayak gini tuh. Mana? Udah. Oh ini kan udah punya masing-masing wilayah. Kalau sama orang masukin, kalau orang lain. Udah kan masuk ke sana nggak boleh kan? Udah. Kasihnya masuk. Kasih aja. Apa kasih. Oh, 6.000 betul. Berat sayangnya jangan ongkos. Perintah dia.
Mau kasih rencana wae moal. Hah? Mau kasih rencana wae moal. Wah. Nah, ya pula 1425 elektrik. Kamu naik mah. Ke lain no. Cuma suspensi doang. Yang lain kan. Karena lama perang atau coba main ke Insan Selilitan. Di situ ada mobil yang istimewa. Apa Pak? Ya, Pak Haji yang pertama RKP itu harga RKP. Cuma dia dalamnya bikin kayak gini. Mewah pokoknya. Saya Kita itu wisata. iya. Opo ah. Bisa tahu. Pakai itu lah. Pematohannya. Opo ah. Terima kasih untuk karunia bakti. Biasa kita turun di Muhammad Toha, langsung turun ke bawah. Turun ke bawahnya lewat mana ya? Oke, kita sudah sampai di Bandung. Mungkin segitu aja. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Adif. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih sudah nonton. Karunia bakti keren. Yuk kita pulang.